Egun on guztioi. Gaurko prentsaurrekoan Jokin Perona, Ogasun eta Finantzetako diputatua dago nirekin, eta berarekin hasiko gera mutualidade eta mutualisten inguruko azken egoeraren berri berak emango dizue. Beraz, Jokin, esunean. Oso ondo, Irune, egunon. Eskerrik asko denai etortzeagatik, bai hemen zaudeten hori eta baita ere streaming bidez jarraitzen gaituzuen hori. Gaur diputaten kontseiluko berri mateaz gain, baita ere badaukagu beste gai bat zuekin partekatu nahiko genukeena, pixka bat informatzeko ondon gauden esateko opor aurretik. Gogoratzen zaten bezala, errenta kanpainan prentsaurreko egin genuen egunean, uztaiak 8an, atal bat jarri genuen mutuen inguruan non geunden azaleratzeko, adierazteko, eta gaur ere, egin nahiko genukena da, pixka bat eguneratu datu hori. Hasieratik hasiko bagina, hemen jakina da, Auzitegi Gorenak ebazpen batzuk egin dituela mutuen edo pentsioen inguruan, eta hain zuzen ere, 3 ebazpen dira garrantzitsuenak ogasunari eragiten dietenak. Lehenengoa, labur esaterren, lehengo urtean izan zen aurreneko ebazpena, non bai adierazten zuen Auzitegi Gorenak, 1979 baino lehenago lana egin zuten pentsiodun horiei, egin zuten ekarpen horiekiko dagokien pentsioaren zatiak 25%ko salbuespena eduki beharko lukeera. Hori da, lehenengo sententziak ebazten zuena. Aurten, bigarren sententzia eduki dugu, non kalkulo horiek egiterako garaian, hau da, ze integrazio portzentajea eduki beharko lukeen, bizitza laboral, pentsioaren bizitza laboral oso hartu beharrean, 40, 45 edo 50 urte hartu beharrean, hartu behar zirela pentsioa kalkulatzeko erabiltzen diren 35 urteak, hori denominadorean. Eta 3. sententzia benetan eragiten diguna, apirilaren 19 izan zen, errenta kanpaina bete-betean geundela, eta 3. sententzia horrek esaten zuena zen, gizarte segurantza sortu baino lehenago, hau da, 1997 baino lehenagoko sortutako pentsioaren zati horrek, ez zuela 125%ko salbuespena eduki behar, baizik eta 100%ko salbuespena eduki behar zuela. Momentu hartan bai esan genuen, errenta kanpaina bete-betean geundela eta ez zinezkoa zitzaigula azkenengo ebazpen horren eragina 2023 urtean egin, eta gure konpromisoa azaldu genen errenta kanpaina amaitu eta segituan 2023a eguneratzeko. Uztaiak 8an datu batzuk eman genituen, eta eman genituen datuak izan ziren 2023 urteari legokizkien sententzien ondoriozko kopuruak izan ziren kanpainan bertan lehenengo aipatu dituen 2 sententzioen eragina 38 milioi euroko izan zen, eta 3. sententzio horrena 2023ko urteari legokiokena eta uztailaren 2 eta 5 artean banatu genuena, bideratu genuena 21 milioi euro. Beraz, uztailak 8an bai izan genuen 2023 urteari legokizkioken kopuruak eginda zeudela eta bideratuta zeudela, eta kopuru hori 59 milioi eurotara iristen zera. Hori da, esan genuena. Baita ere, beti esan izan dugu gure konpromisoa, Foru Aldundiaren konpromisoa, gai hau 2024 urte honetan bideratzeko. 23a lehenengo astean egin genuen, eta buru belarri jardundeko azkenengo aste, 2-3 aste hauetan, bai Aldundiko langileak eta baita ere izen daukagun taldea, goizeko ordu txikietaraino lanean ibili dira, benetan lan hau lehenbailen egin dadin. Zentzu horretan, gaur esan nahiko genukena da, lehengo asteko ostegun, ostiral eta aste honetako astelehen eta asteartean itzulketak egin zaizkiela, gutxi gora bera badakizue 76.000 bat eskaera, zuzenketa eskaera jaso ditugula azkenengo hilabete hauetan, eta horitatik 170.000, hau da, 46.000 bat aitortzaiek, dagoeneko 2019, 2020, 2021 bat eta 2022ko kanpainei edo urtei dagokizkien kopuruak beraien kontu korrontentan daudela. Pantaien ikusi ditzakezue 2 datu sinple eman ditugu, 19 eta 22 arteko kopurui dagokizkienak, eskaeren 170.000 ebatzita daude momentu honetan, eta Foru Ogasunari dagokion kopurua 145,4 milioi eurokoa izango litzateke. Hau, dagoeneko kontu korrontentan daukate, eta hurrengo eguneetan komunikazio ofizial bat, Gipuzkoako Foru Aldundiko komunikazio bat jasoko dute urte bakoitzeko, ikus dezaten zein zen beraiek aitortutakoa bere garaian, eta zein den momentu honetan dagokien errenta aitorpenaren egitura. Galdetuko dezute, eta zer gertatzen da ebatzi ez ditugun 130 horrekin? Aitortu behar dugu,
nahiko azkar egiten ari galera, nire ustez, baina kasuistika anitza dela. Adibide batzuk ematearren, badauzkago aitortzaile batzuk, non Gipuzkoarrak ez diren zuzenketak ere eskatu dizkigutela. Baitera dauzkagu beste batzuk, non gizarte segurantzak eman dizkigun zerrenda horietan, zenso horietan azaltzen ez direnak. Baita ere dauzkagu, hildakoak eta beren oinordekoek 109H eredua aurkeztu behar dutenak. Badauzkagu baita ere, urteren batean aitorpenak egin ez zutenak ordaintzera egokitzen zitzaielako eta aitorpen horiek berriro egin behar direnak. Beraz, aurreneko talde honetan errazenak daude, benetan automatikoki egin genitzazkeenak, eta orain beste 130 hori hurrengo asteetan zehar, hurrengo hilabetetan, eta beti ere gure konpromisoa aintzat hartuta, banaka-banaka egatzi beharko ditugu eta banaka-banaka aztertu beharko dituzte gure ogasuneko profesional guztiek. Beraz, laburpen bat egitearren, 2023ko ekitaldiak 59 milioi euroko inpaktu bat eduki du Gipuzkoako Foru Aldundiko Gipuzkoako zerga bilketan, eta 19-22 arteko 170ak 145,4 milioi euro. Beraz, momentu honetan 204 milioi euroko inpaktua edukitzen ari da mutuen inguruko auzitegi gorenen ebazpen hauek. Ez nuke amaitu nahi, esan gabe eta eskerrak eman gabe aipatu dudan bezala, bai gizarte segurantzari, bai gure etxeko profesional guztiet, eta bereziki izfeko lantaldeare izan ere, arlo teknologikoa eta dauzkagun aplikatibo guztiek egokitu egin behar izan dira kasu zehatz honetara, hori denbora errekor batean egin dute, lan ordu asko sartuz, eta benetan baita ere, peruzeko ikuspegi horrekin, jakina dakizen bezala bazkeneko urteoetan inbertsio potoloak egin ditugu azpiegitura teknologikoetan, eta horrek ere baita ere ahalbidetzen du olako egoerak sortatzen diren garaian era erraz eta azkar batean egiteko aukera. Voy a mencionar 2 titulares en castellano. Siempre hemos mencionado en todas las comunicaciones públicas que hemos realizado nuestro compromiso absoluto de intentar solventar la medida de nuestras posibilidades en este ejercicio 2024 todas las solicitudes de rectificación que hemos recibido en el Departamento de Hacienda y Finanzas. Ya las 3 sentencias que nos han afectado la primera semana de julio dimos carpetazo al ejercicio 2023 con un impacto económico de 59 millones de euros, y hoy es el día en el que el 70% de las restantes solicitudes que hemos tenido ya han sido resueltas, ya han sido devueltas con un impacto de 145,4 millones de euros. Como decía, en total el 2023 es un ejercicio cerrado, 19-22 para el 70% también está cerrado y tiene un impacto global de 204 millones de euros hasta el momento en las arcas guipuzcoanas. Seguimos manteniendo nuestro compromiso absoluto de intentar resolver lo antes posible las restantes solicitudes de rectificación que tenemos. Evidentemente son las más complicadas, puesto que tenemos que hacer comprobaciones ulteriores y es un análisis individualizado de cada petición. Por lo tanto, vamos a tener un equipo importante trabajando en este tema y, finalmente, sí trasladar un mensaje de tranquilidad, que si no han recibido o no han recibido ninguna contestación respecto a la petición realizada, transmitirles que la Diputación Foral de Guipúzcoa está tratando con la máxima celeridad y el máximo cariño todas estas solicitudes y que, en próximas fechas, si no lo han recibido ya, ya tendrán comunicación oficial por parte de la institución foral respecto a la solicitud de rectificación que han realizado y finalmente, como no puede ser de otra manera, agradecer de una manera muy importante el trabajo que están realizando los profesionales de la casa y también nuestros compañeros de ICE, porque me consta expresamente, porque les veo que están trabajando, como se dice, día y noche para que la respuesta sea lo más rápida y lo más ágil posible. Sin más, esto es lo que os queríamos trasladar respecto a las mutuas, eta nire partetik, Irune, zure da hitza. Nik orain kontseiluko erabakien berri emango dizuet, eta gero galderarik baldin badago, bukaeran izango da aukera, bale? Aste honetako gobernu kontseiluak besteak beste, errepideak konpondu eta birgaitzeko kontratu bat ateratzeko plegoak onartu ditu. 12 milioi eta 358.000 euroko zuzkidura batekin, 2 urteko eperako eta 3. urte batez ere luzatzeko aukerarekin. Kontratu hau 3 lotetan banatzen da, lehenengo loteak 4,6 milioi izango ditu eta lehentasunezko eta oinarrizko intereseko saretako errepideak bikoiztu, errepideak
birgaitzeko izango da, beste lote bat 3,5 milioi sare horretako errepide arruntetarako, eta hirugarrena 4.156.000 eurorekin eskualdeko sareko errepideetarako. Esan behar da, Gipuzkoako errepideak mantendu eta birgaitzea etengabeko lana eta ardura eta ahalegina dela Aldundiarentzat, eta gure geografiagatik edo klimagatik eta baita ere gure bideek jasatzen duten trafiko astuna kontuan izan Europako barne garraio ardatzetako bat gerala, esan dudan bezala ahalegin hau etengabekoa izan behar da. Kontratu honen helburua gure lurraldeko errepideetako bide zoruak beharrezko segurtasun eta kalitate mailarekin mantentzea da, eta horretarako beti egin den bezala beharrezko baliabideak bideratuko dira. Bide azpiegitura eta lurralde estrategia departamentuaren estimazioen arabera, kontratu honen bidez 60 kilometro eta erdiko errepide multzo bat barne hartuko da 2 urtetan, eta mantentze eta birgaitze plan arruntei eta urtean zehar sortzen diren behar puntualei aurre egiteko aukera emango digu. Bestalde baita ere, Diputatuen Kontseiluak Bizkortu programaren diru laguntzen oinarriak eta deialdia onartu ditu. Enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala sustatzeko programa da, fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 industriaren merkatura bideratutako produktu eta aplikazio berrien bidez, baita datuak enpresa prozesuetan balio aktibo gisa eskaintzen dituen aukera guztiak ustiatzeko proiektuak, eta baita ere eskualdeko garapen agentziekin lankidetzan aritzea, batez ere digitalizazio prozesuan lehen urratsak eman nahi dituzten enpresei laguntzeko. Laguntza lerro berri hori Gipuzkoa Digitala programaren barruan kokatzen da, 2021 urtean jarri zen martxan, eta ordutik 300 enpresa baino gehiago babestu dira programa honen bidez. Lerro berri honetara 150.000 euro bideratuko dira, eta proiektuen edapenaren azken zehaztapena egiteko balioko dute, eta horrela hoien gauzatzea bizkortzen lagunduko da. Ekimena eraldaketa digitaleko diagnostiko bat duten enpresei laguntzeko diseinatua dago, eta batez ere enpresa txiki eta ertainei buruz hitz egiten ari gara, eta gehien bat industria esparrukoei buruz. Enpresa horiek azterlan bat egina dute, eta prozesuen eraginkortasuna bilatzen dute nagusiki, eta laguntza hauen bidez aholkularitza espezializatu bat jasotzeko aukera izango dute, beraien beharretara ondoen egokitzen den konponbide operatiboa zein den zehazteko softwarearen, ekipamenduaren edo profilen mailan. Industria arloko enpresa txiki eta ertainak dudarik gabe gure ekonomiaren katebegi oso garrantzitsu bat dira, eta eraldaketa digitala ezinbesteko palanka bat da epe luzerako lehiakortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko. Izan ere, teknologiak eragin sakona du negozio prozesuak definitzerakoan eta gizarte eta ingurumen trantsizioetan. Ildo berri honekin, arlo honetan garatzen ari garen politikak osatzen ditugu, aukerak eta kalitatezko enplegua sortuko dituen ekonomia berritzailearen aldeko etengabeko apustuaren barruan. Eta azkenik aipatu Euskaltzaindiari ere 2 laguntza ematea erabaki duela Diputatu Kontseiluak, bata 225.220 eurokoa, akademiak 2024an izango dituen funtzionamendu eta jarduerei aurre egin ahal izateko, eta bestea 159.000 eurokoa mintzola proiektua babesteko, ahozko hizkuntza kulturalak ikertu, sustatu eta zabaltzeko. Gipuzkoako Foru Aldundia hasieratik akademiaren jarduerari eta haren mugarri garrantzitsuenei eusten dien erakunde arteko adostasunen barruan presente egonda, gogoratu beharko genuke 1919ko irailean
Euskal Akademia eratzeko batzarra jauregi honetan bertan egin zela, eta 15 egun geroago, 1919ko urriaren 7an, Euskaltzaindiak bere lehenengo bilera akademikoa ere bertan egin zuela. Lehentasunezkotzat jotzen dugu hizkuntza normalizazioaren alde lan egiten duten euskararen munduko eragileekin lankidetzan sakontzea, proiektu zehatzetan oinarrituta euskararen erabilera areagotzeko. Euskaltzaindia dudarik gabe funtsezko eragile bat da, gure hizkuntza bultzatzeko, zabaltzeko eta modernizatzeko, eta bizi dugun aldaketa ugari dituen garai honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da bizi berritzeko lan horretan jardutzea. Eta Mintzola proiektuari dagokionez, Aldundiak eta Euskaltzaindiak oinarrizko adostasun bat landu zuten 2022tik aurrera akademiak bere gain hartzitzan 2008an Aldundiak Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bilabonako udalak sortutako fundazioak garatzen dituen ekintzak. Como decía en euskera, el Consejo de Diputados ha aprobado esta semana los pliegos para la contratación de los trabajos de reparación y rehabilitación y mantenimiento de la red de carreteras de Guipúzcoa con una dotación de 12.348.000 euros, y estas intervenciones van dirigidas al mantenimiento, reparación y rehabilitación de los firmes de las carreteras de la red preferente y básica, y también a todas aquellas de carácter comarcal del territorio. Es una prestación de servicios con un plazo de ejecución de 2 años, prorrogables a un tercero, y se divide en 3 lotes. Un primer lote de 4,6 millones de euros para las carreteras desdobladas de las redes de interés preferente y básica, otro lote de 3,5 millones para las carreteras convencionales de la misma red, y un tercer lote de 4.156.000 euros para las carreteras comarcales. Las carreteras de Guipúzcoa exigen un esfuerzo constante en su mantenimiento y rehabilitación debido a las características propias de nuestra geografía y del clima, pero también porque soportan un gran volumen de tráfico al ser uno de los puntos neurálgicos de los ejes de transporte transeuropeos. El objetivo de este contrato es seguir destinando los recursos suficientes para que nuestras carreteras se mantengan en condiciones perfectas, tanto para la seguridad como para la calidad que se requiere en las mismas. Según estimaciones del Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, mediante este contrato podremos cubrir el mantenimiento y rehabilitación de una red de carreteras de aproximadamente 60,5 kilómetros, y responde tanto a los planes ordinarios de mantenimiento y rehabilitación como a necesidades puntuales que puedan ir surgiendo en cada momento a lo largo de este tiempo. Por otra parte, también el Consejo de Diputados ha aprobado las bases y la convocatoria de las subvenciones del programa Bizkortu, una nueva línea de ayudas que se enmarca dentro del programa Gipuzkoa Digitala, a través del cual la Diputación impulsa la transformación digital de las pymes del territorio, con nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la fabricación avanzada y de la industria 4.0, también para proyectos para explotar todas las posibilidades que ofrece el dato como activo de valor en el conjunto de los procesos empresariales, y también en colaboración con las agencias de desarrollo y destinado principalmente a las empresas que quieran dar sus primeros pasos también en esos procesos de digitalización. Este programa se puso ya en marcha en el año 2021 y desde entonces se ha respaldado a través del mismo a más de 300 empresas. Esta nueva línea del programa, al que se destinarán 150.000 euros, es para la concreción última del despliegue de los proyectos, y es una iniciativa que se destina para apoyar a aquellas empresas que ya dispongan de un diagnóstico de transformación digital, y hablamos principalmente de empresas pequeñas que, como digo, ya tienen realizado un estudio, que buscan principalmente la eficiencia de sus procesos y que a través de estas ayudas reciben un asesoramiento especializado para definir cuál es la mejor solución operativa concreta que se ajuste a sus necesidades. Siempre recordamos que las pymes
son, en este caso, las pymes industriales, que es a las que va principalmente dirigida este programa, son un eslabón importantísimo de nuestra economía, y la transformación digital se presenta también como una palanca indispensable para asegurar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. Con esta nueva línea complementamos las políticas que ya veníamos desarrollando en este ámbito dentro de la apuesta que la Diputación hace a favor de una economía innovadora que genere oportunidades y que también genere empleo de calidad. Y finalmente decía que el Consejo de Diputados ha acordado destinar a Euskaltzaindia 2 líneas de ayudas, una de 225.220 euros para contribuir a los gastos de funcionamiento y actividad de la Academia durante este año 2024 y otra de 150.000 euros para sufragar el proyecto Mintzola, centrado en la investigación, promoción y difusión de los lenguajes culturales con expresión oral. La Diputación ha estado presente desde el inicio del consenso interinstitucional que sustenta la actividad de la Academia y también en algunos de sus hitos más significativos. Decía en euskera que la villera de creación de la propia Academia en el año 1919 se celebró en este Palacio Foral y 15 días más tarde Euskaltzaindia celebró su primera reunión académica también en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Consideramos prioritario profundizar en la colaboración con los agentes del ámbito del euskera que trabajan en favor de la normalización lingüística con el objetivo de incrementar el uso del euskera en base a proyectos concretos, estableciendo nuevos objetivos y retos a medio y largo plazo. Euskaltzaindia ha sido un agente fundamental y así lo seguirá siendo en el impulso, la difusión y la modernización de nuestra lengua. Y creemos que en este momento de profundos cambios, tanto sociales como tecnológicos, pues este trabajo de revitalización es más necesario que nunca y ahí estará la Diputación Foral de Guipúzcoa para seguir dando el apoyo que sea necesario. Eta hau esan, gure aldetik esateko geneukana, orain ja galderarik ero baldin badukazue, zuen txanda. Bai, nik Perona jaunari fiskalitatearekin lotutako galdera bat egin nahiko nioke. Azken egunotan zeresana eman du Confebaskek sozietateen gaineko zergaren inguruan egindako proposamenak murrizketa bat eskatu du. Bueno, esan bezala, zeresana eman du, Bizkaiko Aldundiak esan du aztertuko duela, proposamen edo eskari hori, jakin nahiko nuke zein den Gipuzkoako Aldundiaren iritzia aintzat hartzeko edo aztertzeko asmorik baute daukan. Guk mai gainean jasotzen ditugu proposamen guztiak aztertzen ditugu, denak, baina nik tipoa zelatago hitz egingo genuke. Tipoa guk bilerak egiten ditugu garaian enpresekin, tipoa ez da elementu nagusiena. Elementu nagusiena da, zein dan epeluzeko ikuspegila, Gipuzkoako Foru Aldunditik, ze segurtasun juridiko ematen ditugun, eta zein dan azkartasuna, hau da, gauzak egiteko zein den gure lehiakortasuna. Hori da benetan, enpresek eta jarduera ekonomikoak balioan jartzen dutena. Hau da, proiektu bat dagoen garaian, zenbat denbora behar denik hau martxan jartzeko, eta nola lagunduko dirazue, negozio benetan, segurtasun juridiko ikuspuntu batetik aurrera emateko, eta zein den administrazioaren lehiakortasuna arlo horretan. Beste hainbat gauza dudelako, tipoaz gain, kontutan hartu behar direnak. Beraz, guk aztertuko ditugu proposamen guztiak, baina ez dugu ahaztu behar, baduela beste elementu batzuk, baloren jarri behar direnak, eta ponentzian ere bai, nik hasierako agerraldia egin garaian, baloren jarri nitunak, eta da, azkenengo 10 urte hauetan, lurralde txiki hontan, egonkortasuna eduki dugu. Eta horrek, eraman gaitu, 1,5ko langabezi tasa batetik, 1,5ko langabezi tasa edukitzea, eraman gaitu gazteengan 1,10ko langabezi tasa edukitzea, Europako mailako batez bestekotik bera, Suedian erdila, esan nahi dut horrek epeluzeko ikuspegi bat behar du eta egonkortasun bat behar du. Eta hori da guk mailan gainean jarriko duguna beti eta segituko garena adostasun zabalak lortuz, hurrengo 10 urteetan ere erabakitzen den eskema fiskal erabakitzen dela, benetan egonkortasun bat egon dadin, horrek eramango gehituelako eremu jokoak garbi edukitzen bai guk eta bai jarduera ekonomikoak osotasunean, eta hori da benetan babestu behar duguna eta zaindu behar duguna. Bueno, igual,
horrek esan nahi du beraz fokoa tipoetan jartzea etzaizuela egokiena iruditzen, testu inguru honetan. Bueno, guri esango nuke tipoaz gain badola beste elementu batzuk kontutan eduki behar ditugunak eta aintzat hartu behar ditugunak. Eta fiskalitatea ez dela urte batetik bestea aldatu behar den gai bat. Baizik eta epelusek ikuski bat eman bertzaiona eta egonkortasuna eman bertzaiona. Eta kontestu hortan tipoa beste elementu bat izango da. Baina beste hainbat elementu dauzkagun bezala. Hori da ponentzien esan deguna eta hori da azkenengo bi legalite erdi hauetan gobernu honek balorean jarri duena eta pixka bat babesten saiatu dena eta emaitzak hor daude. Como decía, nosotros analizamos todas las propuestas que recibimos porque efectivamente desde la humildad pero con ambición tenemos que estar abiertos a las diferentes propuestas que nos puedan presentar diferentes actores, no solo del entorno sino a nivel internacional. De ahí que la ponencia también tuviese ese doble foco de intentar tener actores cercanos, pero también intentar traer los expertos más adecuados a nivel internacional para conocer lo que se está haciendo en el extranjero. Y lo que decimos es que más allá del tipo impositivo que puede haber impuesto de sociedades hay otros elementos a tomar en consideración, ¿no? Y que los últimos 10 años pues están dando sus frutos, ¿no? Hemos tenido 10 años de seguridad fiscal, seguridad jurídica, de una estabilidad importante, que este gobierno también ha sido parte de ello y que eso efectivamente ha redundado en los datos que mencioné anteriormente, ¿no? Que la tasa de paro en este momento sea del 5, cuando hace 10 años estábamos cercanos al 15, que la tasa de desempleo juvenil del 33 haya pasado al 10%, siendo referente a nivel europeo. Las tasas de desigualdad que me he mencionado en euskera también estamos liderando el índice Gini y el S20 y S80. Por lo tanto, tenemos un esquema fiscal adecuado. No obstante, hay que analizar qué más podemos hacer, pero hay que poner encima de la mesa el valor que adquiere la estabilidad jurídica, la visión a largo plazo y que efectivamente tengamos un consenso amplio, independiente de la fiscalidad que decidamos, para que todos mantengamos eso y que no estemos en cada presupuesto cambiando el esquema fiscal, porque eso evidentemente desvirtúa las reglas de juego y si queremos tener proyectos punteros a nivel mundial, con personas punteras a nivel mundial, pues la seguridad jurídica es el primer punto de partida. Nabaritzen da, normalean ni ez natorrela ona. Mutualisten inguruko gaian, kobratuko ez duen eguneko 30 hori, ze aurre ikusten duzue? Gehiene kobratuko dutela, edo... Ez dakigu esan deten bezala kasuistika anitza da, dauzkagu aitortzaiek gipuzkoarrak ez dianak, eta zuzenketa bat eskatu dutenak, adibide bat ematearrean, ez? Dauzkagu zuzenketak non gizarte segurantzan eman digun zensu hortan azaltzen ez direnak. Banaka joan behar dugu benetan, aztertzen, zergatik bai, zergatik ez, erantzun bat eman behar diagulago. Eta hori ezin da era masibo batean egin, hori egin behar da, banaka aztertu behar dira. Beraz, gu saiatu geana da, lehenbailen argi geneukanei itzultzea, eta hori da 1,50,145,000 euro, eta besteak, orain gure taldea ja dagoeneko, eta horrengo hilabetetan egongo da, banan aztertuz, zergatik bai, zergatik ez. 20.000 esan nahi du ez dauketara eskubiderek, ez dakigu, ikusiko dugu. Aztertzeketa aurrera dijoan enean, informatuko zaituzteko baita ere nola dijoan. Eta prozesu hori bukatzeko zenbat denbora izan beharko duzu, Gure konpromesua mantentzen dugu, hasieratik esan dugu 2024an nahi degula gai hau baldin eta auzitegi gorenak beste ebazpenen bat egiten ez baldin badu, gaur egun dauzkagun ebazpenen baitan, gure konpromesua 2024 amaieran. Gero esfortzu egingo deula, ez da bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundia, IZeko langileak ere hor daude, baina ikusita ze konpromiso daukaten, nik konpromiso hori mantentzen dut eta mantentzen dugu gobernu bezala 2024 honetan saiatuko gehala denek jakin dezaten beraien egoera zein den. Eskerrik asko. Bai, laserretik. Respecto a la operación salida en Bidasoa, ¿se puede dar alguna clave o medida relevante, Irune? Es verdad que para estos días se espera tráfico denso en la muga. Decir que está habilitada ya la coordinación entre diferentes instituciones, tanto desde Bidegi como el Departamento de Seguridad y también los ayuntamientos de la muga. Bidegi
tiene previsto tener abierta todos los peajes de la Muga para facilitar lo máximo posible el tráfico. Es verdad que este año, además de lo que es la operación salida del verano, se añade como quizás algo que también vaya a generar más problemas, la celebración de los Juegos Olímpicos en Francia, lo que creemos que también va a aumentar que haya más controles de seguridad. Pero bueno, en todo caso, nosotros por nuestra parte, la coordinación interinstitucional y todos los medios que tenemos para poder agilizar y que sea el tráfico lo más fluido posible en la Muga está en marcha. Y luego ya como sugerencia o petición a los habitantes de las poblaciones de la Muga, como pueden ser Irún o Hondarribí, pues sí que les invitaríamos quizás a utilizar el transporte público para evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado, que pueda generar más complicaciones. Irune, perdona, cuando has dicho todos los peajes abiertos, ¿te refieres a todas las cabinas del sí, peaje eso activas? Eso es, sí. Besterik? Listo? Ala, ba, mila eskerre.